Fefe lava te whaatalo whaatulu tātua te nuu nei fo I whaopopongo tala mai Sāmoa o se mai ilo whaafonga. E ui lava le te loava no mo le au whai pisinesi la iti e le whili makete foule o te tala alo ia nei e le whionga le pāne mio ni usila tui masinawe e udumu tua ai o le lisio I latou na talo sanga ina fia mōni awa no poloka I tutonu le whare fau na whae loe le whionga le pāne mio le whailo inga mlau tu stala e le o teitai o na lava awa noa. Ma le sona pasi alo ia el kapeneta ia na lisio I latou e tauna au wai whaatasi te tono le tātou maketi mo te mire nei. I le vaai malo o se tasi re nei o atina e wa tauna whaatupu te leina. Ona e le taitai lava ia me ia na whao il tātou maketi. Ma talo sanga wa mai. Salo e whaalua ina whaatolu ina le lisi lea na au mai. Na I leo lātou na talo sanga ina. Ia malwhanau nau te inga inisio fufuanga o man tātou tala noai. A wale whaale le ia tili o tūlanga lava au unanga tonu o tātou soi fua malolo ina. E le ngata lo sile le malo ma le kāpeneta I le tūlanga o le tausisi o le soi fua malolo ina ma le tū mama e tausi ai lea no fuanga fau wa te tala aloa ia. E meise li tū tau mawha ai o le aunga fau I o le wha moe o le mafua anga o tū ia wha whai ngofia e le whela ua inga o loa mai ia tau ngofie le au nanga le mamalo le atunuu. O le au lātou whaonga aina le makete, e meise fo I o nei o tātou tangata whai malanga mai atunu SS o laulangi, e pei o ni usila au se tālia ma Amerika, ma nei o tātou so o mai Amerika Sāmoa. O se ngā ruenga, na whai mea alofa mai ele malo ni usila, I le se fulu ma le 2 miliona Tala, tusa lea ma le 2 miliona Tala tupe Sāmoa, ma le 10 miliona Tala mai le malo, tau lātou I lalo o le mtanga ruenga o ele le atunu, ma fausi ai le atoanga o le ngā ruenga I le 10 miliona Tala. Mai le whaamasinonga, o whaamaunia le whaamasinonga wha tu malo, mo lianga o le whio ni whaamtalanga le whaamaunia, o whaamatanga I nai le tamali anga o se tangata. Leo o tua ia I se li isa a vea mo mamalu le malo, e whaasanga se tamali I sa a vea masui whafonga whetalai o le pāle mene, le whionga nā whai tōtala I manuketi, o ia mōdi a ngana whaamawina le tāro sanga le na tangi, o ni whaamtalanga le na whia e le sunga I a pai tele Ernest Junior Beetham, e se porka lame sa whaasala la wina lungo le televise le ka le sia I whakasa. Le na tua ia I le whionga nā whai toa e lona whaamalo sia leo se tamaitai, sa a vea o se malu le malo, a unga lua ele whionga nā whaitoa le matanga ruenga leo. O se tasi le neo mata au pua whaisi lewa o tuli le whaai unga, le nā mata wha ngā solo le loilonga le tausanga lua whelua sa fulma le lua. Au lea na whatoa whai le whaai unga I le tausanga ua mawai. Mao le whaai unga le whaamasinonga, e le wha mao nia tua inga sa whaasanga I le na tangi. Mao wha amtalanga fo I sa wha mawina, wa fiai le tamali anga o lea tangata, e au noma ni maa salonga te tau. Na wha maulalo fo I le whionga le wha masino I alo au Donald Kerslake I tu umai lua, ona o le umi o na tālia o le neima tā opo, ai ona o le vaitaimi tonu lea o whiangai Sāmoa, ma pui nga le wha mai o le COVID-19 wiva. Mai e awheli ma se lauta la le tupe na wha salai nei le wha masinonga, ia pai tele Ernest Junior Beetham, e na ua wha mao nia le wha mao nia o wha amtalanga, sa ia wha sala la wina. O le a whaunga ina le mtanga luenga o leo, whatpui ma le toi fōta ina, leo visa sue wha sae nisa sa mo le straws, e wha tino ele sue ina o leo umo le mtanga luenga, e sa ilia I lato umo lo whaunga ina whala au wha sae ina o le aisa. O le vāso nei na wha lau I loa I se sau ninga wha apitore nei wha moe. Mai olo le li wha tui le manatu, a whai olo tau la mua I a malu le malo le pui o leo le tūla whono, e te tau foi o na wha maoni I vaenga uma, e pui ai le tūla whono. O le nganga. Ia test umai, nganga luenga leo, mai lava le executive se kau le vaenga I lalo, test I kausanga uma. O le nganga I saunga le mulfa ki ngonga luenga, mai le kaunga I leo e a fia I whala upasainga. A ingi leo kaunga fia me ia, e le kaunga I kaunga wha pui. Ma le wha moe foi le vai aso nei,
Wa whaata te tia ni ta iala mani tula fono, e lima ta ina ai le nei fuafuanga fau wa whaatino le mtanga wenga. Mai o se Paul Kalame foi e le ngata le mtanga wenga o leo, ai whape na foi tangata whainga wenga uma, e matanga wenga le malo. O le asa wharilo le vaiaso le nei anga iantu le aso sa, tu sa leo le toru aso, o le awha ngā solo ai le tau vanga o le ta alonga pi i whaavao malo, le ua tani malo ai le asosia Sāmoa. O le tau vanga whaavao malo le neo le ta alonga pi i, na whaalia le whaia onga ia tua o pepe asianta Jerry Warwick, e si lia ma le toa se lau le auta a alo maisi atu nuu le ua whaatasi mai Sāmoa le teimile nei, mai o se wha moe foi e le tau matea, e visoa swani le si itia o le tamau a ingo lo tātu atu nuu. E se whaataluanga tua o pepe ma le TV tasi na i whaailoa ai vaenga ese o le a whaatino ai le a tāmile sanga. O le Greco-Roman le aso falele, o le freestyle le aso kovai. O le beach wrestling e whaia le aso sa. E whaia whakingo lai Maninoa Beach Resort o le Maninoa Beach Valley. Mai o se tāmile sanga foi, e sao whangātua i au mali Pasifika e tālonga le Olimpeka. O tala fawia, manuia tele le nei aso si o tātou tanu, whasoi fuia.